Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Hill State People's Democratic Party Khanrut Zone kala nang yo bor shushu da ka jing peniaso jong ginong elam na kiseng san partai baper ki balai syam ya karai bat a jing kersan bapura yu ba syakliar warjri uban salong ukertong jong ka Hill State People's Democratic Party na Mount Rashan constituency ha ka election syaka ying dor bar thawan ka jela ka salong hau news nam arjar fulai. Yakini ginong elam la pedang don buram da uba syakliar warji haringkat kajing ya sakilang jong ki kimi kikpa jong u lambat ginong elam jong ka parti. Yang kami sakit kesempatan stage. Saya tak kepas bagi kawasan. Semua air cinta ni. Haduk mentah ngal ong biang sisin ngala nyopo arsnem ngampat nang bandai sigiwe gi parti ngadeyon don baik ke parti HSPDP lada kani ngam iler ngahamde kongres tu hi tang kita biar parti haduk mentah ngatrai haduk bawa kendal tep yang aru ngam dek kita lada ngakendria naga parti HSPDP ngalai bisa ke parti kongres kata kalau ke besisa ni ngalai kumno ngapai juga sekaliar wan ya keren ya ngapai bah sukluk nunguatik long ngapai bisa punya ngai kenduk bunsin dewa ilong ngasngap sota kajing jongai ya ka parti sing da supeng sukho kiwe using ngamor we te itsing ngada ong lo da ka basai adu ka jing ya ngani ya housing kata kalong ka basai kita na ka kata na kesan do yak do im nganren nadu pupulnes adu mentang pat job election ro kemari ke balai sah adu kan diganding lo
mentang ong da ko besai ngaya tu hok yo pi ngade temen bosan pi na duai jur na ko pentau ba heb jok na mo heb jok te na ong setelah berkat mal dalam im terbot sagas agawe ketem na kermen ba im jobbe na pegno pagba kendrot jongiro lada ngai osno kubur o don pagba chakliar ha kendrot mentakat unde okumno te nin siape nin sia yat sakmat ladau ble isen nin ya yo mujili no menta ka deho perkat para mensim para do persnam su ailat sip tosnem tang yo bru foi la mat lut bat tiang bat brak ju kata kalau ke jisa te ya de ban kelano kalau dangi kelap ihapdak dan nujor ya kidau ngate ngala nujor yu bobror ngalik kersan ler hakad MDC te ngaji bangger tedak menyu kita kalau ke bah sisa balai nga isi yau hado menta udang nut ban kren upai ban ong da ka bajlau baro ki kersan UDP ice cream ki bom kersan UDP om ai singotan mangane singo piru ne papi pai te ngalau le briu kon kasala tedir ngada o hadi kata wan kren sikitin ki bom long no kersan UDP ice cream bom kersan UDP loi suya makia aku musuh lambir te ni dan te kinong makalaya kinong motaraisan kinong kedut traisong jaka hagani ke jaka sakren kat kata tepi te ni haban perkat ko kilok kijor baro kala dei ka por menta banginnya perkat kat katu ke jingdum jongi kinong kendrut bensua mentakan nekal tengsai kajing tengsai na perkat manga kajing sai jong ke tong briu ka imlang salang kam dei ba kasuan be kom ka erpang na kim da mingi na sengi ngrei dei ki briu ki bawan ra e kajing nang kajing sta ni don ke hospital katu ba ndala job nang ne ke hospital katai kerteng PSC na tang sujo ma pihet kom ka wait kom ka mayroong hospital civil ha ada pimle kom ta te ya piro kursan snen te na penkot kidat na kita galong ka besar kidat ladang imagay ladang imsu te lada pi jom pi na kermen bade banjo na tikina ban ong sujok ju siuju ji suju kila de sisa kita ki motaresan bi kita kibit pala penyusnian lada pide ki bastati menta hagane kawat ulayo siptosnem utu MLA party ubomdeu MLA dong ke constituency tengah terai kaporkan sabatai yang ini kijing kelah kisawan serta kumpaplit ke kot mau ba setia pada pimle kumtate sansnen te pida job makna mentangi kenjat rem don jing esu te nomor kita ini kermen scam bagane ke rijo ngiro lada ni wanra yonong mikmat ubonde jong ke HSPP lada ujo ubadei hok jong ka mau tharaisan konstitusi kan sa pernah gari lada uong bakesan sing nan aitang yuta te ngate we kan nanong bahakmat ban aktiban bok yaki kita kalau ke basai kidar namar nuno bojok udai balong upai ba UMLA jong kita kiso fohajar kinong tebut unsukam kumutang kata ke UDP langsa Ces kalau enggak kalau keren pojai natang nagikin bakren nganung pexnur yubru kita kalau enggak sisa atau mengalap manga tengah kap ngawer yang ni baro
Tinong song snong juga ten kendrut. Ya, ini air jing kesan ke ba kampa. Ka ba u kandidit jongi. Undai unong jok. Batabau la jok unong ong ngade using. Udai benlong umehaya lade umotar rasan mo. Kami kibom sopa ya lade. Bandeng ya gamau florane ban priang burong. Enrai kisyohun tang bat kajing ya pemrek kajing ya keren bangi. Yang toam lele. Nilom kuak bani priang yang mau flor lane yau bats. Henry Niwan ban kersan bapi. Mentah gidon hangni. Dengan ini ngaso kumen na kabanta jong kiru. Kom kibriu ki basnuto. Ya kekam lengba jo kejing perkat ke jongki. Kom taan na kalian jonaru. Ngai gublay na kabanta jong pi ki bawan ban sno thomai kan ne gopor. Bat kumjo ya gitu. Ki bom penpau ya kerteng jong pi ba pidon hangni. Lengba jo kejing wan jong pi kejing trelang jong pi. Ni kermen balen ba jo kan ke smiru. Kanang mi kanang plus nang plus. Kumta dagata kejing kermen ngindon baik hagata kejing kermen bangin job yakane ke election. Sakawai pat ke poin kabangakwa ban penpau suaya kabangan syongno. Bagata kalong ngajulap ngajusem hakajing im jongi kum kibriu ngidon ya kata kabuteng bat harai. Kata kade kowe, desa don napdeng jongi hangni ki badang tharai bat buteng. Nam kermen bagi don kabukum kata bakum kita hangni. Kita ki badon hangni kim don chu ki babuteng banong ngan sapek lane ngan serung lane tharai bahep ibiang ne inom biang na kermen bakim don chu kabukum kata kajimut baladangi don kabukum kata kabangi tharai bat buteng nong topen kloino bansim ya kawai garai namar lada piong ngan kalaput kepor klempat poy hak ansar kabukumen kumtang na kermen banang ni syekmat ngin saperkhat ngin raino nama kepor kalade kumnehi kamslem syo yangi tekomuwei naginong kersan kiburit kibutulat jongka parti HS PDP lengbai bahap kumu candidates nasno kumen hakawangi kendo yei rengkadro baja kayin kesem gajongi dagawai kesur kikersan nakabantakan ikakam tinagalian jongaru nasno banong nakabanta jongpi ki paiba nakabanta jongpi ka kendro area nakabanta jongi ka snong nong soma bat kiwe ki snong ki bangidon hagane ka kendro area baladai bahek in job ngalong way nagik siang nakabanta ki kam ban ya penbaik ban kendo bati banganut banong hagane kopor baladai bahek im snap ya kai kajingut kajingnam kajongi katkum kabangisyam hagini gijaka gisnong kiria gijongi nari komen ya kabai temen besan meneyong kansadon kapor kabangin sa chule kumta bangano diru namaraus nam ar hajar khanriu bahadin dagababurom iba blanding warjeri ilajob kombu MDC nangade we nagirurang ba jongi adin beli job ilasdang ban thau kalain ban buri yaladi
Banakan mau we nagi parok resei la bandon hang ni. Ya biai haduk hadar baje menmit hang te ya pos sekretariat. Namar bangin ya kendo yai ya kajing thau kalain ka jongi. Bangun taru dah ka basyai. Lemba jongi. Ki pai ba kiduk kisuk. Naga benta gani ka thain bat. Senang ki thau hang ni. Din ba iba heb. Ila po insya kata ka kerdan jong ka jingjok. Daga ba mga bat manging ya tresitom. Bagada mai imut banle kumta. Nano banong hangno insari. Imdon jaka. Ngin bebek kum usobe. Hado bangin alap hangno idon. Habang yang hakanu ke jilang. Hakani ka thain kunrut. Ngam jukla bagane ke de jaka lani ke rensan kabangim jubet bankran ya ke lamler lani ya ke jinthok ke jinjler nadu kipor kibaladap arbnai mensua hakapor kabai babrol ibalong ya melia budan buram jongi iwan hangte po kaying dorbar jong senong kenrut hakapor kabalong jilang jong ka parti UDP ulakren yaki kentien da kabang bauno ubak kena banga bangsap uday ban pensisa lem kumta kan sawan kapor bangan sa salen yaki ngangait bagata karangdan haki donot baki telong skor jong ginong kersan jong ka parti UDP bat jong ka dong ka thanhi perok kowe nado kalai terik jong brai Desember ngalai ka jingkran haka sengi kabala penskam yakinong ketkam jong ka mauthar raisan konstituensi jong ka parti HS PDP bakat kom kabala sanction yakaten kalong 0.45 mm kadba usam sekipaj ba kade 0.35 mm bangilap baka jinga pher kalong sipau mm baka jinga pher hakador jong kapisa kalong siajatam balada kito kibayo laiban kalong lai hajartam hadu menta ompaddan ba challenge zenga namar ngakran ya kata dagjing sisa bangga so banong hakani kapor ka paminta kum gino kersan jo ka parti HS PDP kino kersan na ka parti NPP bat khamtam na ka parti UDP ladai babron iwan biang sani sakenrut snob ha ban keli baka jikran jong pa solang ka DNM ka jing sisa Hausna Maharajar Khatra bawan haki campaign election wrong larangan job yang mentah naga sipa wajar nganai arpa wajar Henry hilap mentah bawai tangkat sanajar kadenya kata ke sisa kipai ba kin bisa don kibayo nyo hajar don kibayo san hajar bat donru kibayo tanglai bat saw hajar Sasisin mentah kelawan biang gaji pertama sekipai ba da kabong namar bala arsin la thok igibriyo enumla ban thok shu da kaju lawan ra hana ba mentah on aino bet nyo hajar sibur laino tanggi ba yablok bat ki ba petlok wongan ai khat sanajar ngi setai nyong Kito kibala yablok bat pedlok kire ban thebba ji babrol nama ka bot ka jong phi grang songdar khatsa najar hele ki khon sama bat ki wei pat kimdei ban sa pun songdar tang nyo hajar sansnam nama ladan nyo hajar sansnam ka songdar tang sautin ka sisni kito ke bat song dukan haki jakayew ki sutho
mentatang bailek sabar henriu tangka happy bila poy kamut tang sisien rom yo pendat sautinka naka emene skim hapendap yang napla artingka tang bailek sabar kataru unod bankop bahaka parti UDP kidan kita ki lecturer kidan ki master degree kidan ki riunang ki ustad kum kanemo kata karukom sandor himnai ya ki dok ki sok ki rali ki juki hapa jong ka konstituensi banga ongro hakani ka por ka pementa lada pisngau ba kita ki riunang ki ustad ki download bathi balai pimelang yalam ban songlang no apo assembly bakin pen translate lam ya tu jingkran English ne yo dai kita ki lecturer ne kiba pen tho bahasa spelnas apo assembly ro ngirang yele kabala bantengkan bangi suram ya kejile bi jongpi Henry bidang le kopat sekonsensi mana kesni tengang so banong hakani ke por ka pemerintah ya ka snong kenrut bari ka them kenrut ulajer bakadei kalong kum ka yeu luri lura sibnai empat dan ngadangwan nanong lang ngam yo i station bakladon ka stan bosau namar ka bang yo i nga ka stan bosau ka dentang samoyong bat satura meneh pengiwan seneng ya kenduk jandan spotli mat gi bosau tip menol lawan pli ya takastan bosau sekendut ngilong meeting hande omdan watang gawe ke bosau ro hande gi paiba ki poi katne lada thongi nyo kali laban job mo pi da thongi thabot la mangi kali kamdei ka campaign jong kaji Yakob spa Henry kadei kaji thap ya kebut kabangi sampai kai kat nomit ki bosau ki samit hakenrut lada ki hapan suan pai no to tep kene kawe bakun bakilanyat ya ki pumpun naki foot bot ki jongki hantahi kajing rem kan bot ngima bankial babrol hiwong bahama tharasan konsensi kano ka platform kabalawan hela kabalawan keren daki banabar konsensi kata kalole ni apa kam mau tharasan konsensi jong ka parti HSPDP ni kemen bangidan kumni bathi banyak kublai, banyak keduk. Laki long ki beduk ki besuk bro. Kaipet ke jongki ke dana mau tharasan. Henry ke besnosi ke long. Baki to ki bawan penhela ki wei. Kaipet ke jongki kamdan ha mau tharasan. Haba mentala mi takarul temai. Banda cek war lada ki badan ipik. Ki bomdan elektrol ki myo thebot. Sao bom dan lei sebagai ipik ngayakren watang ban samjang imsa ni hangni ki basamjaru kidai no motharasan ki basamno ki basamso mukandro kidai no motharasan dena laga job la shairo ki ban puntelon ki kam kindai ki no motharasan laong hana bakino kendrut omdan su kino kersan sing endang iwan mentah ngiyo iya kena kejing sisa habang ipet ya kejing penkre ngalas ngau tamula hagi lagi singi ki baladam ngiyo sngau baki kali ki tempir kia pawar kia perta ngarang perkat balong fit senu endang sngap bahagi orang bakalong meeting UDP mentah kesengi haken si belasu perta sila namar bakal dan ke jingong bau bahab sekliar berkayin ke semjong bahab sekliar nado kalai tarik bawan kendiat pelat tobrio hana bai
kilong no kun na election election namar udang job baik babron tingi ong ye ime ipa jong bahab kam da don kam bangin yania bat kini kibrio ngide pen i da kekam habagi penlong dielang betang sengi ibahab i penlong biang dielang lasai ke sengi kain pipi ka penlong dielang mengirung i penlong dielang hapar yong rem mudur mubhi lada dei upeliar betulah uhapan mi madan haki artli ki final kam dei ke kam ke besok Henry kandidat ujongi hakani ka kenti ke pemerintah udai kandidat ubelakre hakil yang baro don ki bakran hakani ke si mentah hakan si kiong hana ba ki jo kirang ba ki bakan tho yau ba arden baudei banabar ki jo kirang ba hana bamenta kiwanra ya ubriu banabar ubahep sekliar ngalong kata ngim kwa banyania hendak ke jubab ke besar kelong bau ba arden undang ipik hamotarasan na kata kadang yang kilai na hendak ubahep sekliar uladam la kejang ke yingasam ulalong unong song senong bapura hakim si badro ulalong unong tebut hamo tarasa dena takadaw hakni ka klemat ka pamenta ngaswa banong ya pikum ki parlok baro pidai ban kenau kini ka wei bakat ka jing bahabrio kat ka jing itengat kat ki thabani ki balai paurong kimla ban kiar ban dem ban roh hati nala ki bakti ru ladom bomban sesu kinong yam naka parti UDP hati ni kisi ki pemerintah kila keren sapang kata kajing kwan bat kajing job sok hapden kajing tangyong kelalong kum hakawi kepor kebangang alipet yawai parlok bopang ngakeli to nong ap sabar ngong la khamlong kumno mama mentah wong nadu menin ular ki kamu la kham yo bor nganda rong sepa ngadia kran yu utrai ujau mat wong yana ba solang kani kandai kesni ke bakhadu bangani kendo bapi nama ka jipang ga balaban hakamet jonga ngam snow bangan yo isu yak suin beneng sesise kinrei unong ap udang ai mensim wong ula tham yo bor haga khat riu tarik jong brai November jong sunam arjar poi hadin bala pli ya ka Mairang district namar kat ya wemeli ka di minister ngaburom suaban mi ngahabalek kunjo ngalai jo pos ketriat kadeiru kesni ke batang wemeli jongi na preng ki minister ubadan ketriat ngala ongi bahe kani kandai kesni ke bakhadu jong kani ketem kabangan wan jam ketriat kadba pidang long minister mopi bak ngam lechu hiru hadu kani kesni pemerintah Henry ngong balai ki kam ki jam ki bapikular ki kon samla mentang yo i penban wat tang ya ke result jong ke grade 4 ki pas de ki kon bat ki persa ki jong pi wong yang aku ke kentien kane ka jingele mentang kelong ke batriem une bongan yele wan da gading na kata kadaw haban tung lupa yo bangan serem lada ultrai uladan ka jingar tatin kinong tray party kiramba party kirangong dang tambun ngangong kadai satang kajing ai mensim ban pentengan henry kamdan su kajing kermen hanggo hangnuru bat kajing kermen kejongki kiong bangi mentah ngisania hak NPP balada ka NPP ketelot kemudian la job suk KHS PDP Henry lada ka NPP ka klaim kamu dang job suk babron nganga mudur
baka jing shania jong ka NP jong ka UDP ha ka NPP kalong thek kum ka jing shania unong pang kansar ya ka jing le khemo kabala shule bomban se omdan option shu da goy lada le ruyap lada omle ruyap rejai nomor badan pisa su pendap yo te habadon ka jing le shania ikiwei kata ka bomla bandong ni mentangi shania bangin job hakane election rengkat mo phi kino kersan hapo ka jingalam jong pa hep clear kumukan dide ngangai bangi baro hakane ka por ka pemerintah khamtam kini ki parlo ki bawan penyeso thamai hakane ka si ka pemerintah swa bangin kersan ya bahep nilale ya kendu ya bahep nyong bahep kat ya kane ka kam Pida monhi ne supen bor na ying na bahaya buang ada monhi kinong kersan jong ka parti HS PDP kibawan hakane ka por ka pemerintah ngin penilang da ka barakti bangiru ngida monhi ban kersan denam onde mano penbor bara ngida monhi Henry Babran uyale yakane election lapan bor dak isi dehok utau beri banjob hangno katakan nongrem bantrekam lada kakya takakam dal penbor datiwe ngaswa banong hakane ka por kum ki parlo ngin sanang ya kendu haki campaign election enda ki observer kiladan Ahmad Jongi bangin ya kran ya ki jun shisha bara kabakane ka kenti ka pemerintah kane ka dong ka than jong ka area kendrut kumpala keren kino keren sakman ki khong ki bandang lasa ki loyal ki doktor ki engineer lakhan agane ka jaka kumtang yuma bangim de ho bangin wan sukren lapla ya kino ki bomlong ki jing shisha kublai sibun ya ka por ka jong pi uplay na hai kemet kebakat kebaknya ngin sanang ikundu haki weipat ki meeting haki sunong ki thau ki jongpi bangi ngaj kam baki dur kemat kaba pumat ke jongpi kapan pau baka parti HS PDP hakane ka kenti ka pemerintah kan sa simno yau lakam jong ka jingalam hapo jong kane ka konstituensi namar kumbalong hadu kene ki singi ki pemerintah ngiyoi nakaliang jong wemeli ula persang ban kran ya kiai tang ban tap 8 mil siwa ban yo ban syong kane kanong ka kubor yai babro ngala kran ya kane lamba kinoelam ki jongki henra yo la se kimpat penyethu namar hadu menta ompat bupo lamba kilat social media barakmat kaji saki jo phiki paiba ngajual siang bagi jingkan tua yang ini kibal mina nak parti UDP kelalong sabab palat badla ongro hana bamenta ya ke parti HS PDP la kontrol tang doba kotbar ubadaya rengkat kerdam berbabrol tang dau ba solang ubadang hapok ka kerdam ya babrol bat kiwe kibam padlong bani keren hana tengah ngadon balong kumde lada tang yang cokidar ban abmir ya ka jekabu media hapan kot interview bono ken mentaro da ka interview na ka menta jongi kumba ong tu marang ba hak tu short film jongu face to face ban ya siam ya ka interview bau pai ba un sa jot sia kata bat hang tangin khot omdei daki news na po Meghalaya namar ki news ki reporter ki babun bobrol wong kiladon barna nagata kadaw ngim senia su khot daki national news teo bobrol un sajit ukwa bani kren parenne ukwa bani pule parenne kadba ukwa ngilong ki bala ready ladang ngin ram ngin lek kersan no ai bobrol bangin siuro kabai klamran kum kabai tiket
Balarang babral ro uram uhaban serendar banile election. Ladang patnot kata umdai banyak kerangkai ngiru ngilalong jirangba. Ngimdai suki kena ngilialong katjo wei bladam kat prasnam ngilia biang bor beroka. Kublai sibun nakarunta jong piki parlok kibla iye kibla buram ya ke parti HSPDP kamtam ya bahep sekliar ka zon kenrut kalong kum ka men jong ki zon hapo mau tarasan namari bahep sekliar haswa bayin trei nakabenta ka dik election arajar pulai ulawan training kong nak zon kenrut ulat hiya medro hakenrut dei na takadao kabanga sutho baki nong kenrut kila iye bahep tang sio snau bala ruai ya jiruai bahep sekliar ngayo i bekilong kemi kisah kane kamen sim kapen pau baum dei bangiwan hangne ban pensyai hanregi wan hangne ban pensyai ak bak jopi ki pai ba ki babon teh ngasukak benang kemne nganget baro dia siau tenang lada baklawan dom wadia penat nganget baro dia siau tenang lada baklawan dom wadia penat Dalam deka pun, bang ya tiap pun, yin yon ben haka HSP
ngamsim lala bukan mudur. Bahkan ni ya poi. Markat kurkum ka jingye penbet berkinong kikam juga zon ngalong iki ba. Yangin perlong ke meeting. Na kamta ka zon kenrut. Hari ngamsim la mudur. Bahkan long pa ka program berke-meeting ke bahe adukan ni tadi. Hari abangawan na kani ka meeting akan kesni. Ngadon ru kindiat ban pensai ban pensutu ban batai pi bagai kita ginong rem ki ba bahe puyeng habo ya sakmat banyakun ni kena election kumela keren di bakso lang menai laong ba mencem senem hau penai match ngelawan ban ala pendat bikin ke zone baru kowe ya ka pangilalik form bikin akisnom di baper ada yang itu kana ipi ba usna marjar kakendai bahaswa bangan ya kani ka konsumsi baru kowe ya ka pangani kendo kiri rong ba akisnom di baper tutup kani ba kani ka snom kendrut ba ka iri kendrut ka ba ayun simi bahab Uwan usnem arjar kakindai hakapor budang kamrai ko hakapor mga wanbian minsim mo benai belai nga kendo iwe ikong yung pili mapisu bahab mahoy nga di mga yung de na usnem arjar kakindai hadu menta pila kang sengat tungangan liek no kinmei imatakam kaya habad ubreo takadaw mga bagiway kiring ray ko apaki ya election ubahay pat kadang mikis niyo dang sengat susu teka ta pa nga ay kublay na kamta jumpi di paiba kani ka jing ay mensim ka jumpi ka ba ubahay busolong kumye kumbulong kini kinong kenrut bat ka zon kenrut kibala ay mensim nga kibala kentil nga kibala boy ka jing sanya nga hakabangan lipat sa kiwi-kiwi kidong gitan kikili suay nga kumno pilong nga kadong kenrut kumno pilong nga ka-area kenrut kiwi kikren belye ka-area kenrut andre nga balik sa kiwi-kiwi ki-zone pa kikili suay kumno pilong nga ka-zone kenrut haba kikren belye ka-zone kenrut kiting rutang ka-zone kenrut timentang nga ong kaway bading mapigi paiba kibala pensit pensenganya ke parti kejungi babang ilalong kumni kumangilong mentah ano yung mentah kapor ng imdan suong idon sang arbanay ki election makan mau kapor bangawan sa kanikadong katan hakapor bangalik sa kanikatan ng rilong maong adab na kajismosi Bada kabuburang nga kren ni kani ya kabang iyo kinong yalam kiban kren ben ya laki jom kibreo. Mga pamangi midon ya kata katong berlong kum kinong yalam. Berlong kum kita kinong sakrify ba. Ngini bandon ya kamensim kabang iyo kipay ba. Kidon na pedeng ka jinge ber ka jinjinjar. Kipay ba kidon don kata ka jing sadin ba jing sadum. Kadi ka kamram ka jongi bangindon dia kata ka mensim banginongin pelai kini ki amne banginong ba kita kinong kendrut kilong kumta kita kitem kendrut kilong kumta hende ngin ibet ba kilong kumta na marbole nisuk mangibel job ki election ti yo last kinong kendrut yo amdon mo yon yang election show haba kiwe kiting pi kata ki masong pi kiting hadu kata-kata bakim kuai pi bakim kia makan mau bang aki keren berkiwai kidon kiri orang ba nak kena zon malong iki bang aku bang lek seketika tan nom rilong bang lek seketika senong saulan kiladon melai jimu dengan bahar kebahar bali portelang Nandali seketika, wei ketan joko konsumsi, kidap dekat jinglingo ala nang itu kana mga apoy ha kaporlion. Kinong saulat kidon hangni bikin saki kata ba kinong nong rilong.
Alaong kita girang ba nang ngong ba. Lada kita ginong saulat gila bakin mi. Hakapor liur beli manginginom labong indrom. Lada unong saulat mi tengah kapor telang mangirong indrom tengah kapor telang. Tendri yang ngej pamagi makiru kimi kapor liur. Mangiring labong indrom kapor liur. Ngilayan akan mau dan ini mahang ni. Ibala prapusnang keretai dan iyak lambat ni lalu nang ni saulat. Nilayan na dia nang ni sa doon sa po saulat la cross ketika wa la jen kot aduh po. Poi hang tei teman sawur kamla la lai ba sakti wa dia bala sit pala. Henry kowe ngong. Baga jinglek ka jonga sa katugas nang. Kamsim la dei banga sulit. Tang banga sukwa banga lidrung sa katugas nang. Henry ketika jinglek ya kapag akwa abangan man di kajinge kapag inong song-snong na katukas nong kimat man kasni kajinge joki kini mapi kiwe ki candidate basa kini mapi ki pelaman ni kajinge joki nong saulat kajinge kapag maki kimat kasni siya kasni ubahag umde mo ang ulama di kata kajinge kapag man kasni hari ulama sisi empat ula sutu ia kajing dan kan jong katugas nong malawan sekali kadong katahan kajong pi la bun sin ngam na nyusu hande ngong ipi ngadon kajing ang nut bergentil kadi kadong kajong pi apa keren ina mene kadi kasnong kabaitenat hadu kani karep karian kabami ba hande dap dekat jing sosi bahak imlang kesalang pada nisa kunjo. Kini kisi posnen ki belayan. Ngong ipi ki paiba tinong song senong jong kanika zon penrut hangni. Baya kanika kenti kabanwan. Yang inda pensong nong rim maswa bangin ai ka jing kersan. Bayangin peni baga jikain ben ke jol giwei ke jingkren bakla ke jol giwei nin pen i ki bakila bakla maki bangin dei kita ki briubit ngim dei kita ki mensu ong mensu pek las mensu bom las lada ki ong begini bom las jubab sama pi ba yakir pen bom las no mentah tenen la kani la di kelas den ringong ipi ba pensong nong rem makin kisipos nem ba kanu mapi kung kadong katan plakyo habang awan sekali kadong katan kibun ki jingangnut ki jonga kapang apet unong rep sensar ubabon na kani katem kunrut kamula kabagitan maki poi salu sasor harin daya keren pat kalong kay ke basosi bakatu kila ya tresitom hakarep karyang hakabagi ya time kita ki mula hari kalong ke basosi la daya keren bakata ka jingyo jingkot ka jong kipat kam simla long kum bakalong ya kata karep kum bakila rep kilarya balay bang isa long kum ni ngong yipi badai bangim dan kibri ban perkat bakumno ban kentiu yipi det kani baka jimi ke jong bahat sakmat kiwe ki kento lai pojat rito tip kani ke baka jimi ke jong bahat sakmat ban sakrina ka bentaki paiba kani ba udan nya ka mensin ngami sakmat bang adan nya ka jiang not ban sakrina kam ta uduk usuk ukup siliang usem siliang mukirang mikicuki ban kentiu ya ke imlang kasalang la kalau makayo kakot la kalau maka imlang kasalang la kalau maka no perintah ngadon ya ka jingang nod ban kentiu ya ka ni ka dong ka tan ba ka konstitusi hibor kowe mei bang asuan badan ba penbor yang aman ore manu
Andai kawin ngong ipi. Bakani keladi kapor ini benginuan rai kejengkelah. Ngilamat kumni ke mengilamat lah si poslan. Kani keladi kapor ini benginuan rai kejengkelah. Kiwe kimat keren kat bakren ngingin niat lah kelinti. Ngin le ke bangide bangin le bangin tray lah kikam. Ngin niat ke kelinti ke badai. Nakalian ke jorang ngong ipi. Tuken mau kani. Baka jingwan ka jong ubahap ka di buwan bukwa ban sakri hok na kumta suki baro. Nangit baka por kalamit. Babon na pening jumpi nga try. Ikaw yung kuwa snap bahay to DJ man yung ubahap mo. Lahat snap yung ubahap. Dawan hasnong ubahap. Wan meeting ubahap. Wan hakanrot ubahap. Tom lele yang syak kendiat nganum sim tanya kapor ngan sim sang sipo ko sang sipo mele. Ngasuong kumni ipi iparlot ki bayi. Karne pilai don na kini ka janmet akan ka sni baru sisi. Dalam diberi biasa. Pilai ialah ki kam ki jam. Pilai ialah ki belit selaki lentah. Pilai wan sekali ka program sekali ka meeting ka jong bahag ngetsem. Baka day bapiadan niya katakaminsim ban ay kajingkasan kabatili bat kabapura. Lada kiway kiyong mubahag umdan niya hapo azun kendrod ngarong ang kaday kabaong mapi. Ya kajubab ngin sa ay pad andala kli kavo. Kajubab umday ubahag umlik sikiway gisong mulong bakita kila suwan tok ipi umdan niya kazun kendrod. Kajubab kaday mapi kipay ba kibapin ay hakas nita vot. Lau bahag udon na umdon na kazun kendrod. Kadi mapi kipay ba ban ay kajubab kasi vot. Handay nung ngetsam. Baka ni piadon. Layawan ba piadon ya kajingit ba kamitsim. Ban ay kajingkasan kabapuran na kabata party kajungi. Balada mani kani yadon. Ngetsam. Bakrem martatin usnem marjarar pulai. Minta usnem batmai. Ngin sa kentemai sendan yau tau nong ikmat jongiru. Tinagalian ka jong arum manam kwak ngan simtan ni kapor ka jongpi. Nangit ba kapor ka lamit kasin bineng ro ka bakhiat. Saya lisuk lisan shalaying lasan. Ba nangis sa kaman. Bakin sa dangbon kita gijing penbet akini ki arbana. Kinsabun berwan berpentami ya pi. Barang bo bahag bakumta. Menagini kisni gila ong ba. Hadin kani karali kajong kayu dipi minta kasni bo bahag lasa kikme kikipagi nung sakso. Minta ngamur kelih nang sa na. Nataray kidang sa ngamar salasay mirandon ako ng sulong. Tewat kuslay koi ka mga ong ipi. Abang ilayat sa kaman tutip kani sin bang yakun ngin yakun job nginom yakun rem bang ngin yakun job ngidam sang arbray lai sinam lai benai ulayat bundang yakun rem tengam lak dia ngidam sang arbray kila abanong bunsong ni unyeng kibadang umaki ngin yat sa kaman ulung ino sa din yapi kinongkersan ya pi kinong kikam kibala abu ya kajing sanya bala ay kajing sanya hana balong kum tau nong yalam na kabita jong pi lada na i mga kande kajing i ya pi baro ubahag umdan ni kata kaminsim udan ni kaminsim senrang ni kaminsim rangba unya sakmat piru ya ini ya iskem wandum sa penbit kini ki arbanai kibabon kajing sa penbit inwan kajing pentame da kumni kumtai dan ingin yai long diberi kebaskan jumlah perkat bagi yai kersan bagi yai tresitam bahawa ni senam arjar arpulai undi senam ya kabangin si iya kejingkerlah usnam jongka jingkerman na kabanta kipai ba jongka nega konsumsi kejingkerman ya kabangin la bangin warai kata kejingkerlah baka jingkerman basa sisin pad yin si iya kejingsai baka jingkerna jongka bani